म्हादय विशयाचे सद्याक परत खवदळ पडल्या। म्हादयचे कर्नाटकाक पिवपा खातीर उदक दिवं येता म्हण मुखेलमंत्र्यान म्हळां। मात सादूरताय पाळपाची गरज आसा। पिवपाचें उदक सांगून शेती करपाक वापरल्यार गंभीर समस्या परत जावं येता म्हण खबरदारी घेवपाची गरज आसा अशें टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हादयच्या इश्यूचेर आज एक खवदळ पडल्या की कितें तरी कॉम्प्रमायज जाता। मुख्यमंत्री म्हजे कडेन सकाळीं उलयला आनी ताजेर ताणें म्हणलां की ड्रिंकींग वॉटर रिक्वायरमेंट कर्नाटकाचो आमी फुलफील करपाक तांकां उदक पिवपाक दिवपाक तयार आहा। After that, I have gone into the details of this, and in the Madai Commission, it has been held that potable drinking water for Karnataka, they could always take that water. So this is nothing new, but I think we need to be cautious, we need to be alert given the bad track record of Karnataka. Drinking water चे नावान जर irrigation उदक ताणें व्हेलें जाल्यार it would mean swindling Goa. Now it so happens that we are holding the WRD portfolio, Water Resource Portfolio, under which Madai Commission, subject matter of Madai Commission comes under WRD. In case we are going to further dilute and give them more than drinking water, then I am of the position that we are not interested to hold the WRD portfolio anymore in this government. If this is what it ends up, government giving them more than this. आमचो डिमांड सारको क्लियर आहा की आनी फर्दर डायल्यूशन जावचें न्ही। गोंयकारांक व्हडलें काळीज आहा, सो ह्युमॅनिटेरियन इश्यूज कन्सिडर करून पिवपाचें उदक जें तांणी मागलां तें कितलें तांकां दिवं येता, ताजे वयर जर कितें दिलें जाल्यार इट वूड मीन अ सेल आउट ऑफ गोवा, especially after our consistent victories in the Madai Commission, where we have won, we have conclusively proven that Karnataka was cheating.